Emakhosini bogogo nabomkhulu. So today ngizokhuluma nomuntu othi gogo ngiphuphe imali emhlophe, right? Imali emhlophe guys, it's like your 1 rand, i2 rand, noma 5 rand o silver, imali emhlophe leyo. Imali emhlophe guys, waze waphupha kamnandi wemntana wethonga, waphupha kamnandi, amaphupha amahle lawo abantu abadala basuke basilethela yona. Mhlawumbe uphupha ugogo ukuphi 1 rand noma udobha nge1 rand noma uthola ngo1 rand noma ngo2 rand. Imali emhlophe iye isho ukuthi inhlanhla leyo onikezwa yona, inhlanhla leyo oyoyithola, inhlanhla onikezwa yona. Yes, you might not wake up following day inhlanhla ivele, kodwa bayakubonisa ukuthi inhlanhla nayi ingane yami sesiyayithola. Maybe uthola ibhege egcwele ama1 rand noma uplastic ogcwele ama1 rand, inhlanhla ena amandla lawo, unikezwa amandla nenhlanhla. So kusho ukuthi wena abantu bakho sibayavuma ukuthi hayi mntana msekuyakhanya manje, sekuyakhanya. Hence masiye emanzini sikhanyisa ngemali emhlophe, masentabeni sikhanyisa ngemali emhlophe, uma uphahla uphahla ngemali emhlophe. Awinyathi imali emhlophe, ayifayibop imali emhlophe. Imali emhlophe iyakhanyisa, inamandla ngendlela eyisimanga. Kungakho abantu abakudala bebethi mabahlola bahlole ngo1 rand nango2 rand nango5 rand uyinyathe le mali, kanti labantu bebanemali eyisimanga. Uyabona, that's why even abalaphi abanye namhlanje uyawucharge lo 250 kodwa athi uphathe imali emhlophe. Imali emhlophe yiyo le ekhanyisayo, yiyo le ekunikelelayo, yiyo le ekhulumayo. We understand? So yeah, angifuni ukujula kakhulu kodwa iphupho elihle mntana ethonga. Ngathi kungakhanya, ngathi kungaba mhlophe, into zakho ziphumelele, impilo yakho kube impumelelo emakhosini.